Nilip hawar pen HS asat lang along misen pen kacepa ondo na tumapan UKY ia tumpen karcupon. Agriculture Department pen di masa hawar aradapan kuya klim so kiron pon. Chairman Tommy Hansela pen Arya Sangho Karbi Anglong District Congress Committee arpu pen kaciu. Karbi Farmers Association nilip aradapan sai katiki ajaton hai hui kapajirpon. Aprang si birda kilang arato anapan kardong pajirdo kardong non karbi long re birta long pen ujang terangpi non birta ang ton pen arjupon. Nilip MEC constituency angkang pen higher secondary along mesen ang thek pen kacepa undo na tumapan United Karbi Youth Association nilip aro tumpen karchupon. Alang litum la ang so se kachari dun thek japan jumesen alam the than ponsi aning parung pontu. La sokar chopon along United Karbi Youth Association nilip aro meipu Elvin Crow UKYA nilip aro AGS Waisong Teron Central Committee Cultural Secretary Harlong Biteron Lapen BD Sarpen Amithang Jongjung Akhiben Kacherap Dona Bangpu Clartinson Teron atum Chitongdu Koilamati pen Perang ke Joysing Teron Karbi long re Birtalong Birtanang Pali Kedamtang jakhong ni phai hini arni Karbi Anglong District Mohila Congress Committee MIP sang Pirina BP arpu penche uderapi non puthot Karbi Anglong District Congress Committee Social Media lapen IT Department Chairman Tommy Hansela pen claim rapet Arya sang huatum bangsir kewatum Congress arpu penche udun bublo alang litum mithang jongjong asai kedo ko joksi che udun ang koklo lapen nonamat ke majok a parti along kacerap dun japhan thang kamatha avelang alang litum Congress pen kaci uponalu Prabjin pen Karbi Anglong District Congress Committee Maipu Korsing Ingtia Phan Pajirpon Popusi Perangki Tumathengno Pachinipon Nelimen Thomianse Karbi Anglong District Congress Committee and Social Media IT Department Chairman Abang Iglo ini talitum hanang ipa apha kalam thegen ko hello kidam tang juna chiklo tarik khini arni Karbi Anglong District Mohila Congress Committee Srimati Rina Bibi Baido Alangli Presiden Anghoy Ben Alangli Chibu Ponlo Kasi Alangli Congress Long Ane Anikan Pen Kampi Klem Lapen Congress Parti yang bong Ane Crisis ang bong ta Alangli ke Tutip Ajak Tip Abang Ti Iglo Lasi Ini Tarik Ti Arni Yuna Chiklo Nili Tommy Hanse Karbi Anglong District Social Media and IT Department ang hoy pen nili ka si resign pon lo la pen tu nili district long camera pet abang tu atum ta pini relation ang tu matheng no chiti pon lo nili amen ket ataram mon ipo Waisong Tiso coordinator Matthew Timung coordinator Ringwell Timung coordinator Tangsina Be coordinator Munti Rompi coordinator Arun Teron member, Disoy Hanse member, Sarkikoy Teron coordinator, Ronjon Modoloy coordinator. Kasi ini itu International Congress primary membership and panel design pon lo. When lo kita tang juna ciklo tarik ini arni ini tempat cing honai Rina Bibi Baido alang ni anghoy pen Ciu lasu putak tadi tu ning dupik anlo lapen lapu nili klem rapet abang kutum ta alang kunta belek asai do se alang kunta lasu posi parti along kedu unedat po nili AICC andan nili WhatsApp pen sempon lo lasu halo Prabjin pen district Amipu Manti Presiden Sri Korsing Inti Sarkan Aswalo Nitum Prabjin dan Tiponpo Agriculture Department atumpen di masa hawar aradapan kuya klim so kiron pon ake hai CM tuliram rong hang kapin khat pon atengsi agriculture sai ka matumpen jakhong ni phai pliar ni di masa hawar rong piara da tumapan ake joy pen kuya klim so kiron pipon
Laso kowe klim ke ron ponalong aluhia man pen ake hai CM Tuliram Ronghang ake hai EM Amor Singh Tiso lapen kaprek man pen ke doatum anta cetong du lapen lomba jong hawara phan kang thor ponje phan mang ponsi di phorong so pi pen kaprek attokan no ke do arada tuma phanta kowe klim so ke ron ponje phan lakri plia kowe panong pondo lapen di masa hawar arada tuma phanta rong suri pho ron pondo lapen lang oke pangring je phanta hut pipon po pusi ake hai CM Ronghang sang hopen lamchak chipipon pen rong pharoi sisi yong sina tum pining pereng thek blok te morning e bang ni tum edon pen pharohini ni akoya do aton tina roi morning e bang ke edon pen rong pharohini ni tum na ronik po double na tum pereng bomo engelang si don rong pharo thom nang si na tum pereng an pulong te laso ningkan trok si ben aphi bang ke kowe ke athi na tum chu joro iklongji ke chote ke pan na tum pan ke dori ye deji mati laso phi pulong te le tum rengo rengde na philo pulong te le tum ke limu da na tum na roli wa ke joy ka limu da ne tum na ron ko ate no na bang ke ladak de pen pulong te da ke pukuri me pik pik inglong te hut nang le da ke pupu inglong long pupa tak long teng pet long te da ke da bang ke pukuri man ja ti la sini tum iema ke hai pen omor tiso ke ben singwa elo dak pukhuri lumba jong hawar ke to am da bang ke ni tum Karbenglo autonomous council a department pen sinar tum pha da pukhuri ta me pining la nung krenglo pulong te ake joy pen sinar tum manang teng pipong po pusi ha ba ke DCP pen ake joy pen la ke dak mondol committee roi mon bijahan se do buda hanane o puri bom no ये विधान से क्या है भांसी पुलो ले लिस्ट कुरी बमो लापेन के कोविड आमे नॉन तुम पिनी पांग चेंगलो पेन लापेन के लुम्बाजो में आवार के तो आम टाउन दो प्रोंग के लोंग ले टाउन ना तुम आंगे पिपेलो ता रोंग के तो आम पिने दैट बिथि पांग पेन चेंगलो दिसोमा पेन चेंगलो बोलांग थे लांग सुलियत लापेन नामा का पुरियान रोंग के तो आना मन के कोविया के जोय के पिनिंग पेन नांग रोनिगलो लापेन मोर्निंग बन के रोंग फारो इनी lapen ke hola da limu aklim da ke joy pen morning bang ke na tum phanang pi porong pharoi sisi limu aklim da rong pharoi sisi edon pen ang pi ko lapen ke proxy bera phi bang long te nikan phoba ga phi pulong te da tum phanako bekon aklim ta meni tum na rodik ko ke joy pen sida na tum bang chalana nei no na da laso kowe idam chok pen lana ni pulong te lake akowe bang ke lage thi thilot po la sikala na bang ke na tum ar puge na tum iglo ake jo aklim na nge piye bang ke nil tum Karbenglo autonomous council pensi na rodik po la si juhe ta nil tum ningkan isia prang nil tum chechak lo nil tum dam lo nil ba konsensi lo theso me pi pada ke la si theso ake jo pen adom tin nang ronik ji pulo nil la si oda ke igriarchar iema ke hai bang ke rong suri Proxinar kep arong ake joy pen rondam elonon yong si nanglang bulong de Karbenglo autonomous council pen ako ake joy rondam ikoda nonan ke lang tum chi e bom lang lason da dasin le tum ke isi pen rong kapaching thurji aphan labang ke tumam ke areng logam den pulo horticulture mane lahai thesere thekembol lahai ke eje aphan sin le tum Karbenglo autonomous council lai horticulture department pensi lahai bang kena klambi po la pen kena tum panala fishery bang nang teng pibe nang teng po along le na tum chere na tum yong si chiri lo plong te la te da phi bang ke apu kuriyong si doko ka philo plong te asuda nang ilango ka suta hola lango asuda menir tum ake joy pensi na tum phan edon pen o ka so ake joy la fishery yong si dolo plong te suri pho ake joy ga so ake joy ke na tum phanang pi edon pen suri pho Nilibahawar sai katike atuma phan aningka pathe pon la pen aningka parung pon pu matha ponsi Karbi Farmers Association Nilibaru atumpen Nilibahawar sai katike atuma phan sok chili ku spray la pen kaprek hormung ron pon Nilip KFA head branch amai phu Bikram tok bi pensi lakso ke ron amai long chari pon Aluhia man pen KFA Central Committee amai phu Avinash Ronghang chitong du
koila mati pen phrang ke joy sing teron karbilong re bertalong bertanang pali ang already tum kemang tang dulo athe ni tum la non hoptai si afil jen tum ppj pon fit po anil tum kipi ponji la ke kove rong la pen boka ga so pi ponji la pen hanve so ni tum ron ponji la pinya bertala ansikang ton cholo kaduka via phanta kardong